Praise the Lord. Hallelujah. We want to greet you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. Welcome to our communion service. Greetings in the matchless name of our Lord Jesus Christ. Amen. God is good all the time. Amen. Fatalu fatu le sunga fa fenga ye mat fatua when the malo le tatu le ofenga wenga le tua le nei tayao. Those of you who are tuning in online, we want to say welcome and greetings. Thank you for tuning in with us this morning. Psalms 101 says, make a joyful shout unto the Lord, all you lands. Amen. Salama salafa be yolo to awana to ya yola malefia. O maya yolo to yonaluma male alama fia. Amen. Praise the Lord. Join in with us this morning as we celebrate the victory that Christ has given us. Amen. If you are free in the Lord, shout amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Be blessed. I believe.
Whaftailo wanga le lei le tua. Whaftailo whamaoni le tua. E le li liu lava oe wana nafio le soe o le pava mau lava tamai. Whaftai le tua e lo whamaoni lo rofa ye mato. Lau tau singa mai ia ye mato tau nu mai foi. I le nei foi masina popo nei tau sama. E ui o le telo le puapua masa uia e mai se foi le whamai sa pesi le mai taimi. Awa mato pati patia. Loa loka lo wana le lei le tua. Awa loa loka lo wana le lei le tua. Loa le tua. Mato ke tau nu le aso nei. Awa mato pape atu dia oe. Dia oe. Dia oe.
Le ua whamangaloina i o mātou o masana. Ua whale leia i le mātou māwhi loa i malau whiu. Ua mātou maua i le while mū mai loto o sā. Le ua tau ami o tonuina i mātou ono le alama tōni ola le tua. Tau langa e tasi ai awhi. Le lava ni uwe mawhai o na whamatata ina le tua. Le ananga whawhetai le tua. Ai pao leo le tuina atu ma le ofo ina o atu o mātou tangata atu o tua i atu. Ia o ngā mo oe ma lo while mana le tua. Talo le tua ia whamawhia mai le tua. Sila fia oe mana o ma eskese i tono lo e ka le sia le tua. Ma mātou tuina atu i ate oe ma le mātou whātua tua le tua. E le aise mea whengatana. Ma le mātou talo le tua. Whai a lava lo whina ngalo e leo mātou le tua. Ai e whamanuia mai le tua i lo e ka le sia. So se taske mna o mia lo pai atu le tua. Lo whamalo longa le tua nei tae au. O le te talo tama. Ia pai ane pai ifo mai le tu mai se yo i ono lofi mai le tua. Ia iai lo whamalo longa ia te lato uma lava le tua. Le ngate le tino ai sisi ia ia lava le tua. Ia whamanuia ia mātou le tua. Anga leifo i oe le tua i lawa ona ia talotu pe ona tuina atu le tua. Stay your name by us, if I don't tell Toma Tamayo, the matter to town lava le tua, or lava matter to farm where Moya, ye Famanuia, my Fata Numa, the Manuia le tua, for Matama, Naluema for my for a fire le aso le tua, Tatalo Langa Paia, Yamanua to my so sunny le tua, Yafasama le Uma, Yafamalo, Luan to be a Talo for le tua. Isi foi o loa e no lotu a fele malango le maliu ma le oti le tu. Talo lo fa ma fa fananga lo nganga fa mai se lunga ye la to. Le fa le tu ya fa fo ma le fa nau. E ka le sie wings of love. Manti sula ma la inga le tu ya ma le atu ye la to. Stay me le ma ya so fa ta lu ai sa ninga to sa ninga. O la o na le tu mai. A fio ani lo nganga pa ia te fa manuia. Wai le file mu le tua leo leo ina yo na tau lota ma na tau mafo fau nei baite. Le ngata I lea nisi o whapea mai ngau le mala uina I tono lau tu malo le tua. Anga le atu le tua. Ia ana tamai ma le whanau. Whapea fo ia taima le tua ma le whanau. Anga le leia I la to e tu sai ma lau wala au ia o pauna le tua. Ia iai le wha mawhan whananga ia I la to. Ia I lo file mu ia I la to umalawa le tua. Ia taula pea le matou whamoe moe ia te oe e sukeriso. O oe lava o le alii o le ola matuetu. A ia whamanuia ia I la to uma le atu. Anga lei mai oe le atu le matou sauninga ne aso. E tai oe anganga pa ia. Pai alava lo fina ngalo le o matou loto. Whamanuia foi lo worship team le atua. Awa ni mamai lo whaunga ia I la to. Mau pele loto ngatasi. Nā lulue I whatasi. Awale si tia ino oi e sukeriso I aso taitasi. Se taimi foi mato te whalomo lomo I lo upu nei tai au. Le atua wheta lai oi. Pupula ina mato loto le atua. Ia mato sauni e talia ina lo upu le atua. Le upu lava le whamalosia I mato. E fesoso ani le atua. I le mato whato atua. Ai maisi o le mato au nanga I ati oi. Amanuia mai oi le atua. E le au mato o le malawatu. And everybody shout. Amen. Vai ser pasivo le tua. Ai whātai atu tātou e kālesia,
wafo le ni mafula I tatou le ngate tatou mission o le kalesia ia ai mai se foi ia tatou building fund ora sa nei o te loe e masani o na ngalo te leo te ia ai pe ona whaatulanga ina e masani e tatou kalengo o sa mua ma ia ora sa o missions o nei ngalo e tu sa lava pe ia tatou whaamua e boi tatou whansa ia le whaamalo ina le isi leo ngā taua o le samsam mai o tatou missions amen a whai o le o tatou ia o tele ni so whai kasui mo tatou ia le ngalo e ngale le kalesia o le samsam mai o tatou missionario whai o lea Ela na ia sauni falei esse los fuai esse los missions fai falei so fuai o le tua o lona fina ngalo say amen all of you who are tuning in online there should be a link on the bottom where you can click to go ahead and give online. We want to thank you for partnering with us and we pray for God's blessing as you give to this ministry as we continue to build his work I do not to that amores ay asula fa magoya talita fa mamole that is a blessed time
waka mai mai Yesu Kiristo ele. Ai o tato e kalesia nei tai au. Alo faz foi ele ai o fena luena. Su me foi su fe au tua 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 mama te nase o lava e tato. Para tato o ya. Si o lo fa talo fa lava. Tai foi le tua o tato o nei masi fo nei fo tau sang. Ya o ai ngai loa say man. Ai ma lo lava le fa ma losi ma lo le fa ma via so la lei ma le van ye ma. Tai le tua o ia lava ma lo na pule fa so o tato o ai nei no e tato o ia tu le tua. Ata lo fa foi se o faina se mai nei aso. E aí ele fa mangiando le tua, tanto foi ele fa forse o si sima. Ya se ha no fa le tua. Tanto ti fa tasi le aso. Ma tu le tua no la lima. E te le tua ya. Oi. Talo fa foi tanto live streaming data out, tanto mai mai. Tanto live stream ya. Ela no mata mai ya na le ya na le tua. Greetings in the name of Jesus to all of our Midway family and friends. Welcome to the house of the Lord. Welcome to another month that God has blessed us with. Amen. Praise God for his guidance and his blessings, and continue to lead us as we continue on our journey through this year. Definitely COVID-19 is in our rear view mirrors now, and we're looking forward for all that God is continuing to do. And we're just praising God for every opportunity that he gives us to be here to worship him. I want to especially greet those of you who may be visiting for the first time. We want to welcome you to our Midway family in the name of Jesus. And I also want to thank all of our longtime members who we haven't seen in a while but are here today. Welcome back to the house of the Lord. And I also want to greet all of our family that are tuning in on our live stream this morning. Thank you for tuning in. Thanks for being with us a part of your service this morning. We pray that God will bless you through our service this morning, and especially his word. For we know the importance of God's word, especially in the lives of every believer and in the times and the seasons that we're in. There's no other thing that we need the most than the word of God. So thank you for tuning in today. Ai le tato o atu le tato launga nei tai au. E pe ona folfola ina atu ia o le aso nei o le a whailoa atu aia nisi o tato members fo o tato ekalesia. Say amen. Say amen, church. E o le vave moe on sa i mai. Tasi lava tato sauninga. Say amen. E ila lupul tuspa ia le o le aso nei o le a whamnatuina ai pe whailoa atu aia members o tato new members will whaupopo mai tato ekalesia. Le ngata e leo nisho members ua sfulu walu tausanga pe ona iaia ai ainga o tato bylaws sfulu walu lo tausanga tau lona whailonga membership. Ia e whaatai le atua. Wa o upo moni lava, e leo se tato ngā luenga, e leo se tato poto, se tato atamai. Pa mei tuspa ia, o le atua e ona le kalesia. O ia foi, e whaupopo mai tangata i lana e kalesia. Te loa la wa tato malamlama le ulua e kalesia le ma wal tuse ngā luenga lo nam tau per lua. Le fa mele fai tau le fai ue fast ma lua fo linga yo le kalesia Yesu Kiriso. Fa mele tala ua tu mau pe i lato i le mata upu ale au apostolo. Ma le mafuta fatasi, ma le toftofingo le areto, ma talo talonga. Ua o fo i le fefe tangata uma. Ua faya fo i le au apostolo va venga ma fai longa e tele. Fa mele le fai ue fast ma le fa, ua fatasia fo i ye ua fātua tua umalava. Ua tu utele a lato mea umalava. Ua whaatau atu fōi o lato whanua ma oloa. Ma ua tufa le tau o ia mea i tangata uma. Ua whaatatau i le mativa o le tangata. Whemei ua lato una nofo pea ma le loto ngatasi i le malu i le aso ma le aso. Ua tofi fōi le areto i le afale ma le afale.
Ua lato a ai a lato mea e ai ma le fia ma le loto whaamaoni. Ua lato vivi atu I le atua, ma ua alofaina e le nuu malava. Whameilo lenga muli ua whao popoina I le ekalesia e le alii I aso whaisoo o e ua whao laina. It's important to understand whamei ua whao popoina le ekalesia e ai e le alii. O Yesu Keriso e ona le ekalesia, o ia fo ina te whao popo mai tangata I le ekalesia. E whaaftai lai le atua o lo iei nisi o tātou ngali I fou, e matua I fou wa ua whao popo mai tātou ekalesia, e ei foi se teimi e te whaalongolongo ai foi I lātou moli mau, ia au le vi inga I whaafo I le atua peo tam whai ato, e leo se poto po se ata mai o tangata. Au le taita inga o le anganga pa ia, leo mafua I lātou o mai, e le ia seisi na tau anau ina tangata I o mai. A e whaalongo e se teimi e te whaalongo iai, o musmusunga o le anganga pa ia. Musmusunga o le nganga pa ia na ngalue ai ia lela ua mawhai ona tātou mafuta I le aso nei ma ua lātou whai a foi filfilinga o leo mai e fia whai se lātou membership I tonu tātou e kālesia ia mai fia lai whai loa atu ia nei tangata ia le ngata ua whai loa mai o tuina mai lātou application ua mai a foi ia lātou vasenga I vasenga fou ia o membership fou ia ma o fia whai loa atu ia o tangata ia leo toi whaapopo mai I le membership o tātou e kālesia. Ia, ma le member mua, ia o ia lela I titi tātou member uma, ia o ia lea ua lewa na lotu, ia ona tūlanga ua sfulu walu nei ona tausanga, lea la ua whai ona whai ia ma voting members, le winga e whiailu na leo tonu tātou fontanga, e ma whai foi ona pālota, ia whaftai foi lea tua o le tātou whau, foi lea tausanga nei, ia vi ia lea tua I mea uma. So our first certificate of membership goes to Jalise T.I. O sunga yungi wha mole lava. Nei lava tau au fuai langa certificate lea. Jalise. A ta alofa I le sui whai au. E ui lava lo papa. Ia, mal wha solo lea. Ia, maskama I mele whai ela o lunch, Jalise. Ia. Fia whai lo atu foi o le tātou member fou le, matua I fou mai lava I tātou e kālesia. Ia e wala awa tu mua lava o le sunga ia John mu ese. Ia lei wala au whaatasi ma le member lon lua o Shona to o lua o Meli mu ese. La langa envelope nga. Ya. Ya. Whaatasi I, ya, sau malfa solo. Ia mele toe mai se pati molekula. Ia, o le isi tātou member leo o le vanga loku ia kākou. Ai left to a whailonga member, ia, ai whaaftai lea tua. Ia a tonu o le awanoa le e whaasao ailonga o langa whaleanganga ma. Ia ai leo te fia whailoa to siau atani I leo o Tonga Whiti Junior Fuaina. Ia. Ia mal wha solo. Ia. Whaaftai atu foi le toa ina ti a kono ma malsunga le awa ua whakanga pepa si a watili. E wingala I a ua halu mala a koa ka ua junior mo le li. Ia, o le isi tātou member fou, ia, o le atali ia lea, ia foto va atiu longo leo. E ui lava na whai ama lotu mai ai whaaftai lea tua wa whailo na filfilinga I fia awai tātou e kālesia. Ia ngā leifo I lea tua ia te ia. Ia o le isi lea ula vale lea tātou Eliana. Ia ulang tamā lea.
ia tātou talo pea le ai le ula vale teine lei. Hallelujah. Ia ona o toe tasi lava tātou. Ia kai lava. Ia wa whaasolo ula langa lewa. E toe tasi le tātou member fou ai ona o tūlanga fo'i o whaalawe o ainga o malanga. Ia ai le lava le whailo atu. Ia o lewa fo'i tātou lotu fo'i ia ai whaftai le atu o whailona whilwhilinga e fia whaima member o le tātou e kālesia. Ia o tina lea ia wheloa i le ama. Wheloa i le ama. O le ala o tau fia ia se taimina e baba ai o tuaila ia te ia. Ia o taimina i junior wha man mole mlawa su mai le tūlea ia fotu Matthew. Jalice School in the middle o mai I. Mal au atu le ia tato e kālesia wha man mole tato tūla i mai. Sui la o whainga luenga, ai mai lato o whainga luenga su mai foi. Whae e tato lima, baba ai se isi i ia. Tato e kālesia, wha alo loa mai o ao. O tātou ngā luenga I whai whātasi. E le to e tau ese tātou tu salawa ke ese tātou ainga tino. Ai a tātou mai ainga le tua, e tasi tātou. Ma le aso la nei, ia o leo whai whiwhilinga, kua tasi tātou ma nei tangata, ia aweli inga le tua. Ala nātu le apanoa le sunga ia yungi, ia o ia le la salanoa se tatalo, e whamanuia I tātou members, au tātou umalawa. Ia tatalo loa taimi nei. Ia ma nei le tua, tātou members. Hallelujah. Jesus. Lei lava o le tua. Siri lava o te mai nita ya. Matos fata ya tu le tua le ufio. Ona matu tatonu le tua matu fatu tu le swafa. O lava ne mai nita ngata le tua. Member school matu kalesia yo au le tua. Leo matu mori mawina la ufio paia. Paftai le tua I la ufionga o la mea o matu loa matu talia o Yesu Kristo bea nei uso po nei tamako nei tina le tua o matu tui na atu o latu wola ya te oilo matu tama bea latu mfamarianga yo matu tanata le tua nei lava sapoto la wawona po la ofa ingaruenga po la wekalesia o lava au na taitai na mai latu le tua yo matu tangata le tua ya wani abeseina lo ngana paia fatu mawina lo ngana paia le tua yunga ya te latu ya suruatu lo malama le tua yo latu ainga e mese le tua latu tangata latu tamasani ai le tua o be latu le tua manu mamano le tua au angelo lo fiafia haleluya maosana ya tolo matu tamai ai mese lava o matu tangata taitotasi ia pape naona ia pelo wanga le tua luma ya tena to mai lava lo lato tumasa ipo lo lato lo fibaile tua linetayao ia be lato ma familianga le tua ia matu tangata taitotasi e ngafo le tua tono lawe kalesia Nesse paia lato fifilinga moelo mato tamai. Ia bel ne yasu familianga yo lato ola wona ya oelo mato tamai. Wa umuri aula ustio lo ngana paia. Le tua fatu tua mato loto ya oelo mato ie. Ia fa penana ia lo wanga le familia. Ia mato members all le tua le taiao. Mai lava yo lato tumaseifu yo lato no vai le tua amanuia ya te lato ainga meso mato fanau ia pelo wanga le tua lunga ya te mato nei se yo fava vau lava amen amen worship team fa mole ia ole ata mai sato pese ia na o mai la ia fata alofa au to popole fata alofa le o tala tato stete ia ole to yes ia ai su mai fata alofa tato members all wopo family and welcome them to the family of Athena ia ai to tato timos tato pese fai mo fie pese ata ai
But I want all of our churches to please step out, come and greet all of our new members in the name of Jesus and welcome them. Hallelujah, hallelujah. Take your time, greet them in the name of Jesus. Hallelujah. Congratulations. Welcome to membership. First John chapter 1 verses 5 through 7. Tato study le tu sila no mo yoani. Mai alan tato tato noi mo mo fa. Na so nelo fa o na pel tato series there. O le tu mau ya Yesu, tu mau le tu. O ai pe tom fa ya tu. O le yoani na le tasi le tu sila le tu sila yoani le the Gospel of John. We have to tu sila yoani mo mo to there. Ja, effetto, fa rosto lua lite una mention for you in to ma. You want to see it's how you ta to ma. When you look at the book of John, this is the same John who wrote the Gospel of John. So it's no difference when you find through 1st, 2nd, and 3rd John, you will see that he mentions the word abide at least 22 times. And when you see that word several times, it tells us the importance and the significance of the abiding in Jesus. Amen?
Fimi nei tau sama o le tu mau ia Yesu. Ta ua tele tu mau. Nga mo tātou o i aso e ngatai. I tele tangata o le awese ma le whātutua. Ai pe o le whiau leo le atua o tukuna mai nei fu tau sanga i te wha maosi atu tu tātou e aesia. Wha maosi tu mau pea. E lungala lo le savalinga. Pe le nei pe whaingaka. Pe ki muia pe lainga. Ia ku mau pea. Nga leo se ngā luenga se tangata. Ngā luenga le atua. Ka mei tuspa ia, e wha maoni lava le atua i ma whorora. Kusa lava pe kuwai e wha alon so, o le atoe a whio mai Yesu, a wangi i whasaseina o tō, e ai le tani a whio mai Yesu. Langa e le mawhai o na pepelo le atua, e wha maoni a le atua. Mea la nao te wha maosi tato e ka le sia, langa e tani e whaingofia e le savalinga, e fo tani i le whaingofia, e ai foi tenge sa wale musu e ai foi tenge sa wale fa vai mai au te fa malosi a te oe tangata fa tua tangata tali tonu le tua e leo se tenge to solo nuia e leo se tenge to fa vai mai au le tenge ia matua tu malosi au wale pina ngalo le tua wale fa mai tu spa ia te le tu lo fa tua e te le tu lava. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. And now is the times when you look around, it's very important for the church to be steadfast. As you look at every church, you see that the church is starting to thin out. People are starting to quit. People are starting to give up. People are starting to only go to places where they want to hear what they want to hear. But we need to understand that this is the truth and absolute truth of God. And we need to be in a place where we understand that the end times is here. Even though you've heard it time and time again that Jesus is coming back, I'm telling you, God is faithful. He will come back. But what matters is you stay ready. So when he comes back, you're ready to go. Ai ola fio mai Yesu mawaku la eva lalang. Langa pe on tam fai atu. Ola kako o mai le loku e le guarantee ai le faoltanga. A ole mea tāua o lotu mau ia Yesu. Langa le la tatou wapa ai tatou fai upu ia. E ei ka ngaka wha mei lato te mafuta ma le atua, lato te au ma le atua, a o loo sāwa vali pe le pongisa. O loo sāwa vali pe i le pou liuli. Le ala wha mei tatou tuis fai tau, o oe o le tangata pepelo. E leo se tangata moni o i luma o le atua, e le moni fo i lo mafutanga ma Yesu. Ma a tonu e whaingatai le whaalongo le tangata, langa le upu sa o le atua. Ele o se upu ha upo se tangata o le upo le atua. Nā tātou whai tau ai wha mole, mua Ioane lona mta upu mua, whai upo e 5, 6, malfitu, whai wa maua tātou whai tau. Ia, o le nei foi le whiau na mātou wha longo ai mai te ia. Ua mātou whai loa atu ai foi ia te otou, o le malama lava le atua, ai le ai lava se pou liuli o ia te ia. A whai tātou te whai atu, ua tātou mafuta whaatasi maia, ai sāwa vali i tātou i le pou liuli, ua tātou pepelo ai, ua tātou le whaia foi le upumoni. Ai a whai tātou te sāwa vali i le malama, whaapei ona iai o ia i le malama, ona tātou mafuta whaatasi ai lea o le tasi ma le tasi, o le toto fo'i o Yesu Keriso lo na alo e wha mama inai I lato yanga sala umalava. This is the message which we have heard from him, and we declare it to you, that God is light, and in him no darkness at all. I want you to mark that. This is the message which we have heard from him, and we declare to you that God is light. God is light, and in him there is no darkness. And if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie, and we do not practice the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another,
And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. God bless you in the reading of God's word. Today's topic is simply stated, let us walk in the light of God. Let us walk in the light of God. Ia tatou savavali ile malamalama o le atua. O le tatou taupuna nei taiao ia tatou savavali ile malamalama o le atua. O le isi lea vaenga tau o le tatou tu mau ma le tatou pipi I mau ya Yesu Keriso. Ia tatou savavali ile malamalama o le atua. Nanga peon samfai atu a tatou talia ina Yesu e vea mali ma faola. E le ngata o tatou tatalo le faola tanga. Ai tatau o na yeise suinga I tatou o langa. E leo kangaka I kalia, ai koe fo I leo langa tuai. O kangaka I saule aso sa, ai koe fo I leo langa tuai. Koe ofu le pongi sama le po uliuli. Ai fai mai le tusi ale apostolo Paulo. E tatau o na tō ese le tangata tuai. Ai ia fa ofu ina tatou I le tangata fo ya Yesu Keriso. Ma e mai tau lama e fai tau whale, e leo tala no o le tusi leo Ioane, e leo tusi I tangata I fafo atu le kalesia. O leo lo tusi tangata wa leva na lo lotu. Lo tusi tangata wa leva na yaito tonu le kalesia. Ai lea la wa fai lo atu apostolo. Whawhetai le atua pe a fai wa e fai le tatalo le whaoltanga. Ai ele ngata inga inga. E tatau o na yaise o langa wa suia. E tau na yaise suinga. E tau na yaise nau nau. Ina ia ola se o langa fau. Ai awal toi nau nau fo I le o langa tuai. Nang o le whaalave lave leo tula I tono le kalesia. Tele o tangata whamei au le tua. Tele o tangata whamei o Yesu o lona li ma lona whaola. Ai avava ai lato a mio o lo sava vali pea I ala o le po uli uli. Ai le whamei tuspa ia, a whai e te whapeane, e te mafuta ma le atua, ai ngai te sa vali pe le pongi sa, o oe o le pepelo, e le te le whai a fwoi mea moni. E leo se upo au le upo tusi leo e whai tau wai. Al mea leo te whamalosi ai tātou le kalesia, mata ala la ia. A ole whapea lo tau yaso sa uma, o lava le na, no. You need to make sure you live a changed life. And the only way that changed life can happen is when you are in deep fellowship with God. Nanga le whemea o tangata whemea o mafuta ma le atua. Leo salen tatou talano le tāua le mafutanga papitoa ma Yesu. When you pray that prayer of salvation, not only do you get saved, but the second part of it is to begin that private relationship with Jesus. And the reason why you need the private relationship with Jesus is because it's in this relationship, it's in this deep fellowship that Jesus starts to change your life. O tau maua mai. E le ngata lau le talo le whaolatanga au le amatanga lea o lo mafutanga whapitoa. Te leo taimi wa whailoa atu tato e kalesia. E ese lau sau le loku lea sa. Ese lo mafutanga whapitoa ma Yesu. E le tutusa mea ia e lua. Ke ua kele lo whapea. Wa lava lo sau le loku lea sa. O lo mafutanga na ma Yesu. No. O leo te talano atu. Le mafutanga whapitoa. Na o oe lava ma Yesu. O le taimi le te whaatanga a Yesu. E ngā lue lo o langa. Ia sui ai lo o langa. Ina ia atua toa. Mo le atua. Nang mantu o tala nai le vine. Pe mei o i o le vine au tātou lea. O la la. E le ai la se mea mawhai la la lea pe a le pipi I mau le vine. A o le vine lea tu ina atu lea. Le vai, le ola, le sosio mea e mangui ai le la la. A le leila le pipi o la la lea le vinge. E mangui a foi. E le mawhai foi e la la lea o na fua maini fua. O le tafa yoinga o le vine, o ia ne na te tuina atu le sosia, o le me e ola ai, ma tupu ai, ma fua ai. Mea la na whai atu te lo taini, o le me te whaia, awal ka ma whai e fosi le fruit, amen? O le isi ngaka ka ma whai e fosi longa ola whapa ia inga. O le isi ngaka ka ma whai e fosi langa muli muli kula fongo. O le mea maua o e ke alu alu ako e pa u. Al mele whai mei, awal e fosia, pau alo mea tu mau ya Yesu, whaatanga Yesu, e ku inga maku ia mea umalava, e ma whai ona fua mai aini fua mo ia. Na o lo pipi I maua ya Yesu. Na o lo taofi maua ya Yesu. Na o lo tu maua ya Yesu. Ai faitalia Yesu na te tuina atu mea uma. E fua mai aini fua mo lona viinga. And so when we talk about this deep fellowship, this spiritual relationship with Jesus, I want to make sure you understand the difference.
Coming to church is not the same as this private relationship with Jesus. They're two different things. Coming to church is your service to God. But in order for you to be serviced, you need to have that deep relationship with Jesus. Melang ay always nga ka may wo burn out. E always nga ka may wo give up. Ay siya o ki film na fa ilo ya te oi. Ele olo saule ka le sia ki mangwi ai o lo tu mau ya Yesu. E watu ile malosi e te nga lue malfa maoni. Melang na fa o te fa mo le lotu. O malosi ngai tu ina tu ele tu ya te oi. E a mata mai mama fua mai I lo taimi fa pito ma Yesu. Tele lau taimi o tu ina atu, e leila wasa whainga tā. E wha whainga kai kako, ai lua mea tā ua, ta talo whai taulau tu speia. E lango kelo kako, wa pisi kele. Pisi lea mea, whaalavelave I, whaaswhangau I, lea mea, o lei longangi me halu iai. Au lei se kai mi whapitoa ma Yesu. Ia ngā halu alula ia saule ia loku ke awhia hika fole kālesia. Ai langa leisanga mafkanga ma lea tualu, aso apoa. Whaamole mole lenga o lea saa. E leo ngal kai mi vava ai aku foi fai au mana fai ngā ruenga. O mafkanga ngai whapitoa ngā o oe lava maleatua. It's a personal relationship that's needed because we're looking at this. This is what he's saying. He says, those of you who declare that you have fellowship with God. So we're talking about this relationship with God. And yet you still walk in the ways. Because here's the thing. A whaia moni lo tu mau ya Yesu. E ke fia I me fia Yesu. A whai e mongi loku mau ya Yesu, e ke ingo fo I mea, e ingo a Yesu. Mea langa wha mei, o le atua, o le mā lama. E le ai se po uliuli le atua. Le winga whantalanga lea, e lema whai e le atua o na angasala, e lema whai e le atua o na whai e se mese se, o le atua e pa ia, o le atua ami o tonu, o le atua e whai me mawhai, o le atua mai le vavau, e o lava le whavavau, e le liliu o io ananafi le aso, e o le whavavau, o le atua so I pua, o le atua e moni mea o malava. E langa whai atu te leo taimi, a o le ulangia le atua. Ko ai pea pe ke ula le whaiwhi au, nangol ka ngaka. Ula fo le whai ngā luenga. Leisi me o iai, ai aua ke ula I le atua. O le atua e pa ia. Ue malama le upo leo le atua le malama. God is light. When we talk about light, it's the purest thing. I don't know if any of you walk into a dark room, or any of you try to go out in the night and try to walk around in a forest in the dark. I mean, it's a pretty scary thing. You either hit your head on a branch, trip over a log because you can't see. And most of us, we long for light because light will help what? Show everything that's in front of us. And in a way, that's what John is saying. God is that light. He's going to reveal to you everything that you need, His good and pleasing will for your life. But you need to dwell and fellowship in Him because He is that light. And when we talk about light, we need to understand this. Light means that it is the purity, the perfection, and the goodness of God. And the radiance and the brilliance of this light, when it shines into the darkness, no darkness can comprehend it. Lewingas fantalanga ayalawatu nei se poto e pongisa e kilo e olmoli e le se pikol nga poko e pongisa e kilo olmoli malama lama lor poto atoa. There's no one who walks into a dark room, turn on the light, and then there's little pockets of shadows. No, once you turn on that light breaks apart the darkness, and no darkness can comprehend it. This is the same way with God. When God breaks through with His light, there is no darkness in God. The Bible says that God is not a man that He should lie. God is faithful to His word. He is the truth. He is the way. He is the light. He is righteous. He is sovereign. He is the creator of heaven and earth. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning. He is the end. He is the Ancient of Days. He is the consuming fire. He is the same yesterday, today, and forever. God is light. There are two ole malama. Nga yai kai mi ngalo I tātou le atua. Kele ka ko fia ta ole atua lofa. Le atua wha ngalo mai mato ang sala. E moni. Sa au lei si tu e pa ia foi le atua. E ami o tonu le atua. Le o se tangata le atua tala pepelo ai. Me langa I kako wha ikeke le kako au nanga I le atua. Pepelo mai pelo whaifi au. Ula mai pelo whaifi au male au whaingaluenga. Ai a ho I le atua. Wha mole I e whaikeke I ai.
Whaikeke ia langa lefa mai kuspe o kako wola oi a o le atua. A finangalo a le atua, wha uma o le asungi e uma. A mela na te wha atua, e ka aloa o iso se mea, ai awa e ke ka alo I le atua. Understand that He is light. There is no darkness. Do you know what that means within no darkness? That means God cannot sin. It's impossible for God to sin. It's impossible for God to do anything wrong because in Him is just light. Complete, pure light. That's why Habakkuk says, your eyes are too pure to look on evil. Because He's light. He's good. He's a good God. And so if you're approaching God as if He's an okay God, that sometimes He's perfect, I want to help you understand. John is trying to tell you, no, this is 100% perfect God. He is light, and in Him there is no darkness. Lang I left ceiling I pe ato to le to pele ai pele le pe ami otonu foi fa me altus pa ia o le atu o le mala malama lava ia ele ai ia I lolo punga ele ai se po uli ia te ia e le mawhai o na whaia se mese se, e le mawhai o na tala pe peloina, langa o le atua e moni lava o ia. Say amen? He is that light. And the first issue here, it says that if we say we have fellowship with Him and we walk in darkness, the first issue here is the misunderstanding of fellowship. See, because like I said, just because you can quote a scripture, just because you can explain a scripture doesn't really mean that you know the Word of God. And when I say the Word of God, I'm talking about Jesus Himself, who is the Logos. So that reading is more than just head knowledge. You're actually interacting with the author of life. And that every time you read, do you know that every time you read the Bible, this is the only book where the author can speak to you? Some books you read, the author's dead already. But this book, every generation from here on out, every time you open up, that's why we say that the Bible is God inspired, meaning it is God breathed, so that every time you open up the book, God is breathing His life through you. And if you understand that, then you don't take His word for granted, that you're not just reading it for the sake of knowledge, but you're reading it for the sake of fellowship with Jesus. It's if I tell in a potoai. Leise me leang al poto upo le tua. Ai leise on al poto upo le tua. Ai leise maftanga ma Yesu. Christianity and the believers, Christianity at its root is all about a relationship, and that relationship is with Jesus Christ. Men I tell you, temit fa along wa mai lo maftanga fa poto ma Yesu. Telo temit fa along o me anai tawa. Some people have a hard time because we think Jesus isn't here, but that's why we have the Holy Spirit. E tangata e pe e whawhenga tai le tala whengai whawhena maus maftanga mai Yesu e leo I ai aone ngalo ia te o e leo iai le nganga pa ia le nganga pa ia o le atua leo e totonu iai tātou le mawhai o na ngalu e ai so se taime la tātou talo ai o lo ngalu e le nganga pa ia a whaitau fo e upo le atua o lo ngalu e pele nganga pa ia menga iai la ngonga e ke ngofu ngawha ke awa e kangi ke awa e le ilos mea whai o le nganga pa ia nganga lua ia te oe pau le le tusi e kakala loa e wheta lai le atua ia te oe e o lava I lo loto. Ia o isi kusi ngā o le whio kūra a. Umoloka pungi keu. Ai paulo le kusi. Wheme e o ai ngā tina ma ano I to tonu. Wheme e o I tātou manatu ma tātou filfilinga. E su e uma le upu leo. E malama le mana le upu leo. That's why some of us, we feel guilty when the word hits. Because that's the power of the word of God. This is not me, please. Every time I preach, some people look pastors picking on me. No, this is the word of God. I only present to you the word of God. I pule o pulalo fainga. I paule mea fola le upole atua. E langa le mana na le upole atua. E ai langona e langaina. E ai fo I mea langa whamai o le malam lama. A susulo te fo I le malam lama. E ai mea po le uli ngai loa atu le malam lama. Ngai fia whai loa atu le nganga pa ia. Wa kaunga kafi ese. O kaunga kuu loa. O kaunga sui lo le aso ngei. Say amen. And we talk about that, the misunderstanding of fellowship. And the second here, the other issue here, it says walking in darkness. When we talk about walking, whenever we talk about walking, we're talking about a pattern of life. Langa tau ai lo tangata I lona tu malona savali le winga o le me fai malona masani le ala famela o tangata e savali le polu e le o tangata yeita langa yeita me se tatou e le ato to uma tatou e le o tau tala la tu spa ia oi langa yeita me se tatou ai le lo tau tala o tangata wa fai malona masani o le savali le polu
Kangaka e saule loku a wa fai malonga masangi e umala sa ai ko fo ia le olanga puai le aso ngafua se kaula sonai. Le la fa mai o kangaka e fai malonga masangi mea lea e le o iai le upu moni ia te oe. Nanga o tangata e sau ia Yesu e tauna sui lona olanga. Tauna fia fia i mea fia fia Yesu to ino ino i mea ino ino ia Yesu. Na e sale langa o lisi le mea o lisi le fa mai te lo tupu i tato e kalesia. Le ngau ka kou. Au e kalesia malava. O le o mai pa ia le sa. Ai fa le kongu le aso ako. Le kio ale fio mai kanga le loku. Le kio a fio e kausu e ngisi a siasi e kalesia. Lango ka kou lava. Te lo fai atu lai tusi lima po ai. No. Ngofu lava tātou ma vava ai a tātou. Ai pe on tam fai atu. O le ufa ma losi. Vava ai fa le tātou o langa. E le mawhaina e fa apea mai. O le te au auna ia Yesu. Ai ngai ke ola i le pou leo. E ai mea ngai wakaunga avese taimin nei. E ai mea na wataina iais te watauna iais se suinga. Pe on tātou vama ai langa lisi le whala velawe o le savali le pou liuli. Leo tātou e loa whamai o a winga po a fōlinga o le pou liuli. Ke nese lima nais fulu iwa luas fultasi. Whamai ua i loa tino fo i ngā luenga le tino. O mea whape nei, whalongo la ia, o le muli lua. O le whaitaanga. O le ami o le anga. O le mata aitu. O le ifo i tupua. O le whaitonga fiti whataula aitu. O le whita ngai. O le whemisa ai. O le losi losi vale. O le lotoa, o le whinau vale. O le whewaiwai inga. O maasenga. O le loto mataua. O le fasioti tangata. Ea, walawa ngā lisi. Anu atu pēr lango lisi o tusfaia. O le onanga, o le poula. Ma mea whapena. Whalongo leia le maulea. Whalongo leia lenga lea whamei. O te mua i tau atu nei ate o tō peo na whai atu ana mua. O e whaia mea whapena. E le whai le mālo a le atua ma lātou tofi. Ue whalongo iai. O le kangaku so lelo kalangola apostol po. O le kangaka le loku ai le whaia mea i. Le ai whai mea kuaia. Ai manino le tala la apostol me o e whai mea whapena. E le whai le mālo a le atua ma lātou tofi. Mela na te whai atua. Awane e whapeo lo sau le loko e guarantee lo whaotanga. O le o langa o suia. E le koe ngau i mea ia laulangi. Mea lana o te wha malosi a te oto ia vava ai wha lei e le ai. E lei se mea la alua tuel whaiwhi au le ai, lewa tu whatu upo le atua, ai nofo lava oe ma vava ai, o le ale mea ngau whai ma wha lave lave lau savana. O le ale mea langa, e tofu uma tātou ma vai vainga. E o fo ila unei tangata, e ai uma vai vainga, o le mea le tam whai luia tuai oe nei tai au, vava ai a oe a oe, o le ale mea ngau whai ma wha lave lave i lau savali wha le nganga. Nanga lefa mai tatou ia le tatou mau i le aso ne, ia tatou sava vali i le malama lama o le atua. And the challenge here is, what is it that's keeping you? Because there's a long list of what walking in darkness looks like. When you look at Galatians 2, 19 through 21, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, listen to this line, as I did before, that those who live like this will not, hear me again, will not inherit the kingdom of God. Ta ua tatou sava vali le malam lama o le atua. Ma ola ua unia talo tatou e kalesi, lango ki fia vavai o uma o kou lang. E au ngofu la mili kou pākua whapea. Nice. Ia leise mea maua. Ai ka o sa o kol upo le atua, whai e so whiwhiringa nasa ngai. Langa i le kū fo ilo whai au mo oi luma o le atua. E kū lava oi. E kali fo iau le atua i le ka inga o tau. Mea langa alu atu le upo le atua leo se upo au, o le upo le atua. Au te wha mahalosi a te oi, whai lo se whiwhiringa. E lei lava e ngā alu so i ngā mea. Mea ngai ke whiu ai e lema whai e mea ngā o ngā wha amalia inga lo loto. Mea ngai ke alu alua e ke fia, ke au e koe fo i mai aise alangua uma fo i le mangaia. Au le te whai atu i ate oi, whai mai upo le atua, se savali i le malam lama o le atua.
E te manui ai. E langa wala sa vali lis kanga ka ile pauli uli. Langa la o lo pupulo nga loto I mea o le nei o langa. La lava manatu o mea ia e ngata ai. E ngalo ia te ia. O le lalo langi. E le o se tatou nu no fomau. Se o le mea leo kau wha malo sia kuai. Nga ke e aka mai. Nga ele aka ia ke hala ifu au ku mai ki apolo ngau e o se oli. E ke o lo se oli. E le ko ia se filfilinga I fai. Po le alo kangi whapea. Se o ko alo e whalangi se koe whai kasia sa o kakalo. Wa o mai anga I ngā. Nanga lewa mai kusia whaalinga. A o e maua le ora man malo si whai loa se filfilinga. A wa le engi filfilinga koe whaia. I le kunga maule e o ai kako. Wa kako I loa fo I le maliu o le maleoti e le whailonga tangata. A sau le oki paua mea saungi. A lewa mai e o lo le kaimi kako o I kunga mau. E le koe engi filfilinga e whaia. E le koe engi second chance. Ai manu le maua le ava no le fa mai tu se apero au tau le aso nei o le aso nei fai loa se filfilinga se o la wa ule fa malo se tu tato e kale sia malau nau o te alofa uma ya o tau ai le ai se me e mafaina o faia langa o le filfilinga nga ya te oe le ame le tato sa vali e le malam lama o le atua nga le mana ia ile tu sile o Romas full tolu Roma sul tolu fai o sul tasi fa ngata mai fai o sul man fa. Mana ia su el tato tusi tato fai tau fatas. Romans chapter 13 verse 11 through 14. Mana ia tato su e fatas se o te fim na ia fai tau manino lava mai e malama iai o upo le atua. Mo e fa malosi e so ia tato. Roma sul tolu fai o sul tasi fa ngata mai fai o sul man fa. Fai o maua tato fai tau wai ia whaapea foi ina ua tātou I loa o na pō. Ua o I le tūpō e ala ai e na mamoe. A wāua lata nei a te I tātou le ola. Sa mamao ina o tātou ulua I whātua. Ua leva le pō. Ua lata mai le ao. O lea ia tātou whaatea ese ai ngā luenga o le pongi sā. A ia tātou o ofu I ofu tau o le malama. Ia tātou sa vavali ma le matanga o fie e tusa I le ao. Aua le poula ma le ona. Aua le faita anga ma le mata itu. Aua le femisa ai ma le mataua. A ia o tau o ofu I le alii o Yesu Keriso. Aua fo I le sao ni uni mo le tino. E o ai ona tuina nau. E whaalongo iai. And do this knowing the time. What time? We are in that time. Church, I'm going to say this over and over. See, a lot of us, we think when an earthquake hits and a pandemic hits, we quickly come to the conclusion the time is here. But the Bible says that when Jesus comes, it's actually when everything's going to be calm. It's when you least expect it. It's when people are building homes, people are giving off to marriage. No one cares about anything. It's that sudden time that God is going to come. That's why this is what the Bible is saying. Now is the time. And so you're going to hear it over and over from me as well. Church, now is the time. I'm going to say this as long as we're here. Now is the time. The time is high time. That's what he's saying. The time to awake out of our sleep. Church, the church has been asleep for a long time, especially when we look at America and we look at where we're heading. The church has been asleep for a long time. But now Paul is saying, now is high time. Time to wake up. Turn to your neighbor, say, wake up. It's time to wake up out of our sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. Look at verse 12. It says, the night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness. Some of us are still holding on to the works of darkness. We need to cast it off. Church, it's time to wake up. That's enough dabbling in sin. It's time to quit. It's time to give it up. It's time to get serious because Jesus is coming back. How serious? We just read. Those who walk in darkness will not inherit the kingdom of God. That's how serious it is. Because your salvation is at stake.
Cast off the works of the darkness. Put on the armor of light. I love that because we don't just take it off and then just leave us hanging. God has also given us an armor of light to protect us. Amen. Lela fema ia faate a eselea ia ngā luenga o le pongisa a ia o ofu tātou I ofu tau o le malamalama. Ela na o te whai atu I ate oe. Le fema mei foi o le ofu tau. E le fema mei na o le ofu o le malamalama o le ofu tau. Le winga a whai o le ofu kau. E iai le kaua le kau e tātou. E leo leo mailanga o le ngofo a o le tau a whaale anganga whai tau lo upu ta talo I aso uma tau le tau le lei o le tau o le malamalama. E o le sau so o le ko I lalo I wingo le tino. O I lalo so o I tuina naunga le nei lalo langi. Ka le sia awhea ea. Awhea ea le a whai e. Langa ele o se mai fau leo le mai fau ele whanonga Israelu. Whase lau luas fulu tau sanga. Te leo perfeta, te leo au, te leo tangata na taitai nu o Israelu. Ai na wheu lava talinga, na whaamaua lunga lava, na whai lava le whapia poto, na o lava le aso, na whatau nu o e whamsinonga le atua. So e wala au atu ai watu ai. Ka le sia, se o le taimi e mata ala ai. Taimi e whaamalosi ai. Taimi e tātou olo e whaile ngā luenga le atua. Tau le tau a whaale nganga, say amen. Sāwa wali ma le matango fia tusa ma le au. Whamei lola ia ina ia ofu tātou I le ali o Yesu Kirisa. Manga ia lenga lea whamei. Awa foi le sao ni uni mo le tino. Le ala wingo na whamtalanga. O le isi whamtalanga. Awa le tu uava noa. Awa le tu se hava noa I mea fima ngā o le tino. Awal toi tu se hava noa I tuina naunga le nei lalolangi. Because at the end of the day, it's decisions. You cannot blame people. You're making the decision to allow the world into your life. That's why I say don't blame the church when you end up in hell because you decided to suppress the truth, change the truth, to believe whatever you believe. So I really get angry when people say it's the church's fault. It's your fault because you made that decision. And when you end up in hell, you belong there because you made that decision. So don't laugh and don't cry and don't point a finger and blame. Your decision is in your hands. And I say that by the grace of God. I know that God doesn't want anybody to be in hell. But the thing that really gets under my skin is people who blame the church. People who like to blame this, and this. It's not the church that saved you. It's Jesus Christ. On top of that, it's not like you don't have a Bible. Read it. Don't wait to be spoon-fed. You even have a Bible app. Yet you're more on Facebook and all the other Snapchat stuff. Use the Word of God. Here's the thing. When we get to heaven, you're not going to have an excuse. You know, I love those things that there are timers on Facebook that tell you how long you've been on Facebook, right? You know, I like to say that while you think it's cute, that way God is keeping record of how long you spend wasting your time on Facebook instead of spending time in the Word of God. I get a little passionate about this because I live in a generation where I hear it all the time. The church this, then they leave. The church this, then they leave. Stop blaming the church. The church is not going to stand on your behalf. You stand before God. Make a decision. Choose God today for the sake of your own eternity. Choose God. Awangi play minga le kalesia. Nang o mea uma o fili-filinga. Mea nga wha mei ofu, le winga o le action. Pule oi pe ofu pe le ofu. Wha mei kakala ese. Pule ha oi o le action kakala. A o le whaatonunga le upo, te tala ese. Ai pule oi. A whai ke fia alua ke ulu malo ai ofu ai al ofu le kingo. Ulu malo ai pe se e o se oli. A o le ke whai aku le asu ngei. Wha mawalalo lo loto. Ma ia tala ese ofu le o langa tuai. Ai ofu ia Yesu Keriso. Ai sea ia whataua ia te oi. Lau wha o le tanga. Nang len tātou whaalongo ai, o le sao tonga na whai Yesu. Lea fo le aso nei wo tātou celebrate inga le you life, le July 4th, o le whaamnatuina fo I o le aso whanau nei nu. O le whaasa o lo tonga fo I mai pūlenga tuai. Ai o te whaamalosi hate oi. O le sao o lo tonga I sili o na tāua. O le sao o lo tonga le maua le maliwa Yesu Keriso mo ema.
Ia leo popole sa olokonga Amerika, pol sa olokonga Samoa, ia e manga ia umanga mea. Au le mea silong kahua, o le sa olotonga wa mawe oe mau. E ala ia Yesu Keriso. Sa olokonga mai lea, leanga sala. Sa olokonga mai lea, leo langa kuai. Nanga pole alo fa mai, o lo walo so o leo langa kuai, ma lo ngofo so o leanga sala. E sai ki ai oe. Pole alo aka mai malo fia mai fai loa ki e sai kia ya oi e fia ya le ki apolo lomi ya oi le meanga ya awanga e maua oi le ola fa bau a le fa mai ua fa sa o loto ina tatou e Yesu Keriso mai le olanga tuai mai le anga sala ua tatou sa o loto ono Yesu Keriso mela na ia e tu maule na sa o lotonga ya ol kangaka ua release e Yesu ai la ko fo ia me kwat la i lo le sa o konga wa vako Yesu ai fia ai fai le me kuai ia nga mangaku la ia o la e me ke le fa fi ka uli kia nga fesili la ia o fe ele akua a mele fa ek fa finga fesili le akua nga ke ofu le ofu kuai ai le mangingo le upo le atua o ka ngaka e savali le mala malama e le ko savali i le pauliuli ai se langa o le atua o ia lavo le mala malama e le ai se pauliuli ia te ia ya o lava ngā launga o kau le fia vavai mai sisi ha o le upo le atua church nang o ke alofa ia o tau e la fa umal kako launga fa mai lo le kako verse muli nga but if we walk in the light as he is in the light e lua mea tuku number 1 we have fellowship with one another number 2 the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin e lua mea ia fa mai tatou maumuli na e tupu il tangata pe a fai e savali i le malamalama fa mai ai a fai tatou te savali le malamalama fa pe ona iai o ia i le malamalama e lua mea ia memo mo fa mai ona tatou mafuta fa atasi ai lea o le tasi ma le tasi lua o le toto foi o Yesu Keriso lona alo e fa amamai na i tatou mea ia lua tupu tangata e savali i le malamalama o le memo mo o le fellowship o le tasi ia whataua mea lea. Langa pe on tam whai atu, e lema whaina e wha pe fo te alofa i lea kua, ai ke lea alofa i ka ngakanga ngofo i au kafa oe. Langa o i lea a tono e lei vava aise tangata i lea tua, a wa lava le tatou nofo fe alofani ma le alofa i le tasi, e i loa ai o lo soifua lea tua. A mela le tau o lo maftanga i le tasi. Now notice, the common factor of this fellowship is light. That means that ole mele atatova ole maftanga e ala ile savali ile mala malama. A kongo le isi mele ka ole leil ka ko mafkanga mai singaka nanga la savali le pauliuli. Ai fa mai o ka ngaka sava vali le mala malama e ia ile lako fellowship together. E ia ile lato maftanga vatasi. Me na fa ilo atwa elena o se maftanga ol kaimi ai. A ole mafkanga ol kaimi kakalo ai leisi. E a lofa i leisi e le fai a fua le o mantato o le lisi ke le nganga kako fai kau le aso lea e le whakanga a lofa ai matua a lofa ma le atoa e pipi i mau le mea le lei e ino e mea le anga o le tangata e whaatino le a lofa i totono lona e ka le sia langa e paule le mea i loa i le lalolangi o tātou o na soomoni pe a fai tātou te nopo fe a lofani Bela nai whaatau ia te oe le kālesi. E ui lawe ese ainga tātou te o mai ai. A o mailo le kālesia o tātou uma o le ainga le atua. Ia maua la le alofa lea. Ia maua le ono sai. Ia maua le paleai. Ia tātou alalofa i le tasi. E kālesia o la ua le whaamalosi. Ko i kiki ai tātou. Ia tātou alalofa pea. Ia tātou ono sai pea. Ia tātou ngā lulue pea mal wha maoni. Mal mea muli le whamai. E le ngata lalo tātou maftanga i le tasi whamai e wha mama ina fo i tātou i le toto Yesu Keriso. E le la tātou sāu ni e wha manatu le aso ni. Ke lo oila ka ua le mea lea. Wālanga wha manatu i masina ta i tasi e ise e ka le sia o vai aso uma. E le ise me lea ngai e pule ale e ka le sia. Pau alkala Yesu, so se kaimi e wha manatu ai.
Au ne ngalo ya te o le taua. Lango I lea o le whailonga lea o lona maliu mo oe maa. O I lea o tātou ilo, o tātou umatanga tanga sala. E tatau ia I tātou le whaasala ina. Ai lea wa vea Yesu masui mo oe maa. Mea langai kako whafkai el whaolkanga. E on whai atu, o le sa o lotonga sili a lea. E lo independent state. Ai ue whakadkali fia o le whapapau, fireworks. Au le mea tahua. Le mea lea. Lango I lea mau ele sa o lokonga, mai leo langa kuai, mai lea anga sala, leo wha sa o lotoina Yesu, e ala leilo na tino na wha momoina. O lona toto na wha amalingi ina mo oema. Te wha alongo so oe au te wha iato e oe, mo I lavo lo mea fua ia te oe. Aina ia ile tau na tutongi. Ai le la wha mei tato tus, o tangata lai sa wale wha mei e wha mama ina o ia. E le sili le, o le winga le wha mangalo ang sala taimi nam liwa Yesu, no. E wha mangalo lo ang sala. O le upu lea, o le wha mama ina. The process of sanctification. Yes, Jesus, when he died on the cross, he forgave our sins once and for all, past, present, and future. But this here is speaking of the process of sanctification, meaning that we still need to be sanctified. We still need to be cleansed. We still need to be forgiven of our sins. And so this says that if you walk in light, Jesus' blood continually cleanses you. That means that every day you wake up, even though you sinned last night and the week before, when you wake up in the morning, His blood gives you a clean slate, that you're brand new each day. His mercies is new every morning. That's what that means. His mercies are new every morning. You have a clean slate every day. Why? Because of the blood, the power of the blood of Jesus Christ. We are no longer condemned. Why? Because the blood of Jesus Christ continually cleanses us. But notice the condition. What is the condition? You must walk in the light. Faila e fia mamaina tato le toto pa ia Yesu Keriso o le ki lea ia e savali pe le malamalama. Langa le tato o ka ngaka e fa me mafuka male kua ai savali pe le poliuli. Ia le se mea. Au ka ngaka e savali le malamalama fa me e fa mamaina o ia I le toto Yesu Keriso o anga sala o malava e fa mamai le toto le. We malamalama le tau o le fa mantunga. We malamalama le tau o lo savali le malamalama. Langa lo wa ule te talo I le atua ia so uma. Mo le tato e kalesia. Ia tato fa maoni le atua. E leo se ngā luenga se kangaka po se ainga po se o le ngā luenga le atua. Fa maoni le atua. Mea uma ko ke whaia. Fa maongi le atua. Ai mei se kai me le loa kuai oe le kalesia mo le whaifi au. Aonge ngalo. O lo sila pe le atua. Savali I le malamalama. Walk in the light of God. Avala watu le tato worship team. Tato sauni atu mo tato sauni ngol fa mantunga. Ele maumul mupi leo te fia whaitau ina. Leo tato ilo le Ioane tolu whai upa sul ma leono a. O le mau tau loto ina I tato. Le alme le tato tau loto a. Ioane tolu sul ma leono I a. I lalo ifo na I mauna I lalo ifo wai masani ana ngata ngai ngata o loto ina a. Ai saulo ia mau ia lalo ifo fa mai. Ele awina mai ele atuolo na alo ina ia whaasala ina I tato. God did not send His Son to condemn the world, but to save the world. Juso leo lofa leo le atua na mua ia lofa mai ia te oe mau. Lefa mei tuspa ia. E ui lava o tato wanga sala. Aina whaatino ina leo lofa le atua mo oe mau. Even though we were in sin, God demonstrates His love by sending Jesus Christ. And so here in this verse, John 3:16, we hear it all the time. For God so loved the world. It doesn't say that people humbled themselves and went first to God. No, God first loved the world.
while we were still deep in our sins, while we were still thinking we knew what's good for us, we were doing our own thing. Nobody cared about God. But even when we were still enemies of God, God loved us. He sent his only son. His sending here is a demonstration. Because sometimes people are good at talking about love, but they can't demonstrate it. But here it says God loved the world. Here's his demonstration. He sent his only son. His son, who we know is the Son of God, is equal status with God. E tutusa ona winga malea tua. Ai whamea, na tuua lona mamalu. Tuua lona nofali. O leva va ailona tutusa malea tua o se mea whaoa. Ai whamea wa whaama wa lalo lava ia. E o lava i le usi stai i le maliu i lungo le sātau. O le alofa mo oe ma. Me whamea tuspa i o le malama o Yesu Keriso. Whamea i o le malama o awina mai lea tua. Whamea ua pupula mai lea malama i lalulangi. Ai whamea ua lea talia ina i le pongisa. Ai lea foi le tusi whaitau le i le wane lava le tolu. Whea po sulu iwa lua sutas. Whamea o le whaasala foi le nei. Ina ua o mai le malama i le lalulangi. A o tangata. E sili lo lato manao i le pou liuli. I lo lato manao i le malama. We whaalongo iai. O sau le malama o le atua. A o sili tangata. Ia lato a mio leanga. O sili ai lato le pou liuli. A wawa leanga lato a mio. Whameilo lis whai upu. A wao i lato uma o e whai me leanga. E ino i lato le malama. E leo mai foi le malama. Ne i whai loa a lato a mio. A o le wa whamaoni ana me whai. E sau lava o ia le malama. Ia whaalia ana a mio ina ua tatau i le atua. Le wingo se whamtalanga lea. Le ua pupula mai le malama o le atua. E ala ia Yesu Keriso. E whamei tuspa ia. Na sau o ia. Ai le tania ina i ona tangata. Na sau le malama. Ai le tania ina i le pouliuli. Aisia. O sili atu le mana o tangata i le pouliuli. Ai le o le malama. Ai le la whamei le whai upu mulmuli. O tangata e savali le malama. E au mai uma o nanga sala i luma o le atua. E au mai uma ia mea o le o langa tuai ma le pouliuli i le malama o le atua. Aisia, lango i totonu o le malama o le atua o i lea e fufulu mali ai. O i le kafi mali ai. O i le e whasao ai ma whaatonu ai. E whamama ai o tātou anga sala uma. Ai langa whameitu o le iska ngaka e musu au mai. E o musu e saule malama ke ua i loa umanga mesese. Au le whai loa atu i ate oe. A whai o oe o sangata e talitonu i le atua. Whama o lalolo loto. Au mai uma mesese na i luma o le atua. Au mai uma mi o langa i lema whainga whai e oe. E ika ngaka whapea se o aule whai se konga whike whai ai au. No, you can't do it. You need to bring it into the light of God. Bring that darkness, bring that secret sin, bring that sin that you've been harboring. I want to encourage you. It's hard, yeah, because a lot of us, we don't like the light, because in the light, everything is exposed. But that's what the truth of God is. It exposes where we need help. It exposes our sin, our darkness. And here, it's encouraging us, bring it into the light. Bring it into the light. Don't be afraid. Because when you bring it into God's light, He's not there to judge it. He's there to cleanse it. He's there to purify you. O le whaamamaina o tātou uma. Au le mea mana o mia, ka le sia, whamaulalo ia tātou loto. Le ei lava seisi tonga whiti. O a lava anga sala lilo o a mea o whaima whaalawe. Au mai le malamalama o Yesu Keriso. Whaatanga le malamalama o le tua. E whaamamaina i tātou. O le a tātou tūlai. Hallelujah, Jesus. A uso ai se pese o te whinau ia manatu I whanava oe. I le upo nei aso. O le wala au sili lava. O le tātou oe whai. Oe ana mo usustai e le upo le atua. Ai pe on tam whai atu. O le filfilinga. Nā wa iate oe. Ia tātou sāwa vali le malamalama o le atua. Hallelujah. Yeah.
Hallelujah. O manua e maunga. Ole taununga. Ole ula. O alava pita. Awalava lepa. Mai mai. Sabalipe ailuma. Oh, Yeshua. Ese mayai, hallelujah. Talo atile tua data yao. Kama pia mai oe le tua, hallelujah. Sabalipe ailuma. Ei fovanu ae maunga. Aole taununga. Ole ola. O alaba pita. Awalaba lepa. Ai mai. Hallelujah. Sabali pe ailuma. Oh yes. Pesetasi mayai. Alawati. Hallelujah, Lord. Sabali pe ailuma. Sabali pe ailuma. Hallelujah. Ipo manua e maunga. Auleta udunga. Ole ula. Uana pita. Awana malepa. Mai mai. Sabali pe ailuma. Oh Yeshua Latama. Le tua le mātou te mā mātou te whafo i atu i a te oele vi inga. Whaftailo a fionga pa ia le atua. O mātou whaalongolongo ai nei tae au e whamanatu mai ai ta mātou le atua. Le tā ua o le savali le malama lama. Le tā ua o le mātou maftanga whapitoa ma oi Jesu Keriso. Le ngata e maua i se maftanga i le tasi. Ai wa avea ai lau toto pa ia e whaamamaina i mātou. E peo na mātou sauni o na whamanatuina le atua. I e whamanuia mai le atua. A pa ia mai le nei sauninga le atua. A mātou mānatu natu le tongi olana e saunia mo i mātou le atua. Ua mātou whaia ma le whaitete le atua. Le ava ma le mi ngao e te tau ai le atua. A wao le upumoni lava le atua. Ana le se no oe le atua. Mātou te le maua le nei whaolatanga. Le nei saulo tonga. Mai le anga sala ma le olanga tuai. Ai whawhetai le atua. E lau manatu mai ai mātou. Ia whafo i atu i ate oe lau lava vi inga le atua. Whamanuia ia o auna o le anga lulue ai le atua e tu Simon nei sauninga. Whamanuia ia i mātou uma le atua. Ia mātou taitasi ma su e ifo o ia i ate hia. Ina ia mātou talia ina le atua. Ma le loto maulalo. Ma le whaamaoni i ate oe. Whamanuia mai oe tama. Tu mau i ate oe le vi inga ono Yesu. Amen. Amen. Whaftai tato o lan mai lalo. Le au soe wa tātou poto mai e whaalongo le fionga pa ia le atua. Ma au wai le maftango le tino ma le toto o le tātou alii o Yesu Keriso. O le mea lea, ia mua lava o na tātou sue ifo. Ia i tātou lava masaili i le lofa tu no o le atua. Ina ia mawhai o na tātou whaalata atu i ate ia. I le salamo male whaatuatua. O uso pele o no le alii.
whaafonga mai ia I upo o le whaatonunga o le talisuanga o le tātou ali'i o Iesu Keriso. E pei ona maua ai mai le apostolo o Paulo. O au fo'i na o maua mai le ali'i le mea na o tuina atu ai I ate o tou. O lea lava po na whaalataina ai le ali'i o Iesu. Na ia tango ai le areto. O ia whaafetai. O na tofi tofi ai lea mawhai atu. I nā tango ia I nā ai. O lo utino le nei ua tofi tofi masui o otou. Ia otou whaia le nei mea ma whamantunga I ate au. Ua whapea foi le ipu ino wa umana ai ua whapea atu. O le ipu le nei, o le whia ngai ngā fau lea I lau toto. Ia otou whaia le nei mea ma whamantunga I ate au. Ia so uma tau te whiinu ai. Awa so uma tau te ai ai I le nei areto, ma whiinu I le nei ipu. Tau te whailo atu ai le maliu o le ali'i, se ia fio mai o ia. O le atu ina atu le avanoa le sunga taitaiti a kono na te saunia se talo, mo le waina, ia atu le avanoa I le a fionga ti a kono ia penina na te saunia se talo mo le areto. Hallelujah. Jai Yesu.
O le alama po na whaalatai na ai le li o Yesu Kiriso. Na ia tango ele areto o ia whaafatai e pei fo o na tato whaafatai atu nei. O na tofi ai lea mawhai atu. I nā tango ia na a ai. O lo tino le nei o tofi masui o oto. I o to whaia le nei mea mawhamantunga i a te awe. O ia whaapea fo i le ipu ino o umana ai o whaapea atu. O le ipu le nei o le whiangainga fōu lea i o toto. I o tō whaia le nei mea ma whamantunga i a te au, i a so tō te whenua. Tu atu la wisha timos tato pese a o ngā nue e a whiapati a kono. Tu whai kono a me tō mai wai. Na
whamalo longo le tua. I le tongi ola le masauki a Yesu. Awe ki lama, olo whātua tua i le tua. Have faith, trust in God. Divine healing is also wrapped up in these elements. God promises it for those who have trust in Him. Ele I eta lia me whātua tua le asone I whamalo loa I le tua I ate. O le atatou sauni e talia le arito I nā tamo ia I nā ai o le tino le nei o ke riso o tof tofi mo tō ia o tō whaia le nei mea ma whamantuma I ate ia. Tatou talia whātasi le arito talia. O le ipu le nei o le whenanga fōu le toto I Yesu Keriso ua whamalingiina mo le whamangaloina o ngā sala I o tō whaia le nei mea ma whamantuna I ate ia o le a tātou talia whatasi le waina talia. Me le avantua I so whaatau le tua I te. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father.
Ora file mu fo I mai le tua o lo sili lava I mea umai manatu ia. Leo leo ina yo o tō mawhauwhau I le poto, ma le mawhauwhau o le tua. Ma o na alo Iesu Keriso lo tātou alii. I le ma le manui o le tua, sili ese le tamā, ma le alo, ma le anapa pa ia. Ia ia te o tō pea lava ia so uma e le au noa. Amen. Amen. Whaatai tātou la mai lalo. Sila walai na tato sa unina lea peo na forfore na tu ne mai aso. Aftai fo I lea tu o mamandia e fono tanga tato tu malo. Ya male mana oma sa tu na tu ai tu sai na tato tu se tu faatu. I e kare si o tato tu malo ya. Aftai lea tu o lewa kasi e tu ina ya maua o mai whaatanga ina. Ya mata ora tu vai tanto tu sei na tanto famma gore fa sei no tanto fa ya mawalula nei vai aso o print uma ya tanto tu sei ya matu tono na tu sei ya malela o mai I ya te mala o tu ia ia tina fa mole ya su mai mai tanto tu sei o mai o na saunia ya wala ala fatu I karesia umo tātou tunalo, I tu se ma tātou whaamoe a so se mea lau. I tātou te whaamoe ai le tua. Nea la leo te malawa tuai whaamoe I le tātou o whai ngā wena. Kea whai ofisa le karesia, su mai rumai I, anea so mai rumai whaamoe I. Ai si o mia tātou tusi e mawhae I mai e luma. Tulai mai tātou e karesia, tātou lea mōni rea. Aro lo mai o ao. Leo mai lau whainga luenga whaatalata mai I tusi. Ha I ai tango I ai mai te tano mai whaatua tua. Ia ka kala I fo whaifi au. Ia mokua ke kere lako mea kua I mai kako whakamoe. Ia e whaalolo mai au. Tātou te tano mai whaatua tua. E le ai se mea whainga tai rea tua. Suma sui whaifi au whakamoe. So yes, it's hallelujah. And let's all pray. Start praying that God will have favor, that God will bless as these letters go out. Jesus, and we'll have support in the ministry and our building project. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let your matter to mind it. We see the fear matter on the joy of I you matter dream and two matter lotto at all night. Matter timber beer of so swag. You will do it to the manner of but here the two of I you matter me. Lower owner for the two and my sure how of fine had weather matter who the two and the o mato loto ato ane tu o mato tuina atu yenita yao itusi el fabenale tu o mato melina yenita yao lo mato tuna o mato tafatu tu ya te oile tu e malue atu le mano lo ngana pai e lunga ya te la to au na sostanata le tu o fabenala yaine o address le tu e le taya fai lo ye mano lo ngana pai le tu malue atu ya o na fai tu mai kanisi le tu ye lo wanga le tu e lunga ya te mato male tu le nitaria fai lo le mano lo ngana pai le tu mato te fatu tu lo swafa le tu mato roto mo mato ngana le tu ye lunga inete tu sile tu la mato tu ina tu ya te oilo mato chama ya familia ngale tu lunga ya te la tu au au na marfale tu ale tu umar mato saunia fae ai mato lima le tu ya ile tu au familia ngale tu lunga ya te mato nei se yo le fava va lava amen amen amen
May God bless all of you, those of you who are visiting. Let's put our hands together. I also want to say thank you to our live stream audience. Taya tu itato auso mai mauna for the tour. Sia auso for mai na mata mai tato live stream. Nei taya ya o talo ya na le atu tour. Ia fa tu ya ma fo la fiona pa io le tour. E fai ma so swani ya te oi. Yeah, I mesele le olanga au na le tour I so se meolo e thank you to all of our live stream audience. We'll see you again next time. Thanks for tuning in. May God bless you and may his word encourage and equip you for the weeks and months and the journey that's ahead of us. May you continue to stand firm in your faith. But thanks for tuning in. See you next time in the name of Jesus. Amen.